Wala ki bo sarkar ki lapan sengek no ek public hearing jong Star Cement reina kaliang ki paiba ki bakarsan ya katika company ki lapan pau makiru ki don kahok manpen pau ya kecing sengu ki jongki. Habai krember ki paiba jong ka brisher not ka jaka ka bakatai ka company Star Cement katmu bantrai kam ki paiba ki laong ba delang ba katika public hearing ba makiru ki niyo manpen pau ya ka ek ba kum ki paiba kin mentoy lada ki yo bantrai kam. Uwa he snong ka brisher not uloong ba nakaliang ki paiba bakarsan ya katika company kim sim layo la satya ban pen pau ya ka hok ka bakidon kum kinong song snong namar kalami no ka jing klumar la ban ka do hang ni ba udc jong ka isenja ba I kharmal ki la ban penwa jubor no ya ka tik public hearing hadin ba ki ba rengkat kiseng balang kim sim la ilat satya company plak na nga support lagi nga arang nga gising nga support lagi nga company ekra yu pa ba sa nga siya lute Star Cement kachwa amo ekra yu pa ba sa ba ka ni company kenjak follow according to the rule and regulations and the act of the government, and not only of the government, and from the pollution board also. No? Ka company kamla bancuan settle klaim da kanong rim. Ka company ka one settle lung ba hapaka ya deal suwa kaya day bat kinong songs dong. Jong ka lokal latina jong ka area jong kuno. Mo? Hapa company kaladep ya day ya deal bat ki hangta nangta kansa settle ya ka company kejongki mo nangta lada ka company kamwan sini nile ayu ya kito ki natural resources dungi ha suppose limestone iron ore clay no and so on so forth no I'm not pointing hand on those natural resources are natural resources but they should think no but they should think. Can you to utilize coal? No, we cannot burning coal and chenja. We cannot do that. First of all, we need machinery is needed. No, we cannot bring machinery by themselves. No, the company bring machinery to our land and utilize our natural resources and make production. No, the company come to our land. We got a lot of facilities, isn't it? No. Liang senang tam ong te ite ya tiplang boro. Andre present senang ya dia support lang ni bat present senang kami senang pandere gi senang kadum lumar khap. Andre boro ini le diri senang da jingi te. Jadi ba? Da me jingi te li yom i da me jingi to i ko ki elat ya dia start company mining man no. Hang ini mining. To ro de wale gedu. Andre gani wanu jingi le yang isen bahalang ini te njip ha gadi sa sarkar mo. Itu sa hati. Mo sa sarkar mo ti glam ba to kamera mo i. To ada yang senang ide. Mbak I direct deh. Baru. Mbak jasing balang yuk rat ya hok yang I. Itu betul besar karuta. Ke desibon ngai te ngai menjadi belak. I kem genong sang yang bagi sunat. Jasing balang hawale kem nim I ya kelam hastek penyu. Wayo rat ki ya ke hok long bru man bru yang I. Ikam bitri senang I em ke hok I. Em nadong sedang. Abang meto ong I bersa I dak loi I hastek I wani. Im ong I uya choi uya dati uban hastek yang ngajak majority bitip hijab ise irem ise imem snya wite ye hendrai uya kelar hastek mcha phi phimta giset bahalang piti kisen uya cha wapan jinga cha wakwa uya cha wakwa uya dat ngate ke jingklam yang ikam kitresong beri serna